Sri Bhagavat Seva Samiti Difu Ahin Pen Swachhta Abhiyan Asai Kedeng Phuloni Ahawar Rong Rup Arlo Along Swarlo Tumpen Kapang Therasai Kedeng Lakshmi Puja Katalon Japan Kachasi Green Tea Kardom Nilikarbia Birta Thanbang Sami Vilurban Kropi Nonarjikta Birtang Tonpen Preni Pai Po Arni Ada Porpai Sirke Bratitim Aporpen Sri Bhagavat Seva Samiti Difu Ahinpen Difurong Supia Hitia Long Swachhta Aphiana Saikedeng Pusinilitum Kat News Sapherangki Mongol Singh Kropen Birtanang Pali Swachhta Abhiyan Asai Kedeng Ponalong Bhagavat Sena Samiti Mai Phi Sima Rong Hangpi Penjalin Si Mesen Pen Kapang Therasai Kedeng Padopon Kapang Therasai Kedeng Pona TPK Green City Clean City Our Dream City Pu RDNC Radatuma Phan Kaike Amat Kangthir Ed Pen Kedo Kethak Ponjia Phan Cherok Tok Padopen Kedo Nangjia Phan Si Sai Kedeng Puta Birta Longdun Langsumepi Blok Kaparlo Angkang Phuloni Ahawara Long Preni Pai Hini Arni Pen Ongdung Arong Along Karko Karphekasai Kedeng Pangcheng Pon Pusi Kad News Sapherangki Pen Birtanang Pali Thilang Arni Ada Porphai Sirkep Apor Malom Pen Phuloni Selawar Teron Arong Along Hampton Village Organization Atum Pen Labangso Kapang Therasai Dengpon Langsumepi Development Block Kaparlo Angkang ASRLMS Pen Hampton Village Organization Along Klembang Pubang Piatum Pen Kapang Therasai Long Chitodun Hampton Organization Atum Pen Rong Po Arong Along Pen Self Help Group Atum Home Sirkep Atum Pen Kapang Therasai Dengpon Pinpur Dammi Kedamtang 2014 Aningkan Pen Theria Chiklu Nipai Kep Ani Hampton Organization Mahang Pathek Ponlo Basapi Kropia Phan Mai Phi La Pen Malong Tokbi Pia Phan Chunbang Arpu Pek Ponlo Preni Pai Po Arni Sai Kedeng Ponalo Langsomepi Block Pen CRP Sunita Pasumutari La Pen Nayai Khaklare Tumta Chitongdun Nota Kiba SSG অকল আমাৰ সেলাবৰটেৰন গাঁৱৰ বুলি নহয় ইয়াত পাঁচটা গাঁৱৰ লগ হয় এটা গ্ৰাম্য সংগঠন কৰা হৈছিল এই সংগঠনৰ নাম হৈছে হেমটুন ফেডাৰেচন হেমটুন ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিকে আমি হেমটুন ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি সাফাই অভিযানটো আমি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাৰ পাছত আমি আহি থকা দিনলৈকেও তেনেকুৱা আজি আমি পাঁচটা গাঁৱৰ লগ হৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি সেলাবৰটেৰন গাঁৱত আমি সাফাই অভিযান কৰিছো Difurong Supi Alongta Preni Pai Po Arni Ongdung Hindu Thoram Ke Kroi Araratum Lakshmi Puja Katalon Dunjia Phan Kachasi Kachadang Pon Lapen Difua Hiti Pi Alongta Puja Katalon Dunjia Phan Hormu Hotar Ke Nam Dun Rinti Sumindar Adang Pialong Hindu Adhoram Ikhroy Araratum Aningkanwang Ason Thak Taksi Lakshmi Puja Alir Alon Pen Katalon Dunjia Phan Piningkan Preni Pai Po Arni Kachasi Kachadang Ponabirta Longpon Lasonsi Difurong Spia Hiti Pi Along Sitame Ongtung Araratum Kardom Kardi Ijia Phan Asona Sona Hormu Ke Namrinti Anparta Karbianglong Ahawar Ongtung Adimalong Penta Lakshmi Puja Katalon Dunjia Phan Kachasi Kachadang Ponabirta Nangli Nan malam sopor phan dihin Parman Birtamo Inton Paniksina Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent low-rail hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and low-rail hair spa. One beautiful package of low-rail hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited.
Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near IDBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. SMV Motors. All types of Hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Manta Road 782460. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Orleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607 Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ।
Jin amo phi puthot bir talang wang thulo KCS difu manja zone pen non hejong manja long monsam angbong zonal karbi youth festival katalon kapajut long aputhak KCS difu manja zone pen kadoka viara da phan kurwang thu pajir KCS Dipu Manja Zone Pen Non Hejong Manja Along Kepajut Jonel Karbiyut Festival Ruptalin Katalon Along Kachirap Kacheto Dun Kedoan Aradapan Kurang Tupajir Pusi Dipu Manja Zone Amai Akon Chunbang Muneswar Kiling Pen Pachita Galopen Kat News Along Lamthi Nangpale Radapan Kurang Tukapajira Lo Along Tangkamaha Bidi Suri Kipia Bang Hubang Pietum Lapen Dirikam Amai Amparta KCS Unit at Tumapan Kachoro along Kurang Tuta Pajir. Difu Rural Water Supply Division pen along Radapan kimisan alang kabajun ponlong jiapan pinangan water supply scheme pipon tanglo. Along kipipona son thotsi manja Radapanta misena lang pajunlong Nangjipura manja hiti along WSS kipiponsi lang kisana lang pong somponlo. Bontak kamang humime alamabangki la suadimlong non puanta alang pong si somchok anwetlang. Manja hitialong kidoan arada tumapan misena lang kepajunlong jiapan puluti alang pong somchok penchotke radatum lang junlong le. Ladak langang kro selampon nangji langkipon alangpong pipo nangji lapen adap arnigang sam langkipi jiatum kido kethak ahem sitami kimrangpo nangji lang tangte kodaklo kido lapen kumantulo rada tumapan langkepajun longpo jongsi lapuson somchok chot pulote laso WSS apan kepanong pontang atangka bangke kodaksi Kanglim Choklo, Lakimang Humeme Alam Binong, Camera Person Stefan Teron, Lapen, Ratis Rongpar, Cut News, Dipu. Birta bangkela pansikang ton poniklo, langi bom ta Cut News Channel, Domet Thakmi, Kurwang Tu.